Guko icigo nyingi igithie na mbere na kugumirwo ni ng'aragu nene, ruhonge rwa urathi wa riera kaunti-ini ya Embu ni ruritie arimi kuuma kaunti-ini ino kwambiriria kuhanda irio iria ikuraga na ihenya o undu umwe na irio iria cigwitiria riua inene niguo gutigirira bururi ni wagia na irio cia kuigana. Akiaria ri tauni-ini ya Embu hindi ya mucemanio na anyiti itemi matiganite, abitha munene wa ruhonge rwa urathi wa riera kaunti-ini ino Joseph Mutisia ni ugite ni merigiriire mbura kwambiriria kiumia-ini kia muthia wa mweri wa 10 nginyanagia kiumia-ini kia mbere kia mweri wa 11 mwaka uyu, akiuga mbura eno ndigukorwo ikiura icigo-ini imwe. Haitakuwa la kutosha vile katika Embu zima. Sana sana itakuwa duni zaidi ukielekea pande za kusini mashariki. Mutisia ni yoritie arimi kunyitanira na maabitha ruhonge rwa ngirigasha niguo kuheo motaro moria mangihuthira mbura eno urimi-ini wao na irio iria njagiriru cia kuhanda ihinda-ini riria mbura nini igukorwo ikiura mwena ucio. Kweli tumekuwa na kiangazi kwa muda wa miaka miwili iliyopita na tunatarajia hiyo kiangazi itaendelea. Imeletwa na uharibifu wa mazingira yetu. Oho niongereire kuga mbura eno itanyitwo kuhererekera gatagati-ini ka mweri wa Dithemba mwaka uyu, o ari kuga irio nyingi citigakorwo ikinyaniirie kugethwo kuma migunda-ini. Patrick Jero uria ni mutaaramu wa uhandi wa irio kaunti-ini ino ni uritie arimi kuuma Embu ya kianda kuhanda mithemba itiganite ya irio ta mbembe muthemba wa katumani kana DH02, mĩanga, mbaazi, muhia kana mwere, akiuga ici ni irio cingihota gwitiria riua inene. Kwa hii msimu ningeambia wakulima ni vyema waachane na ile mbegu ya 6 series kwa sababu hiyo inahitaji muda mrefu kukua na inahitaji maji mingi, so tupande 5 na pia Duma 43 pia itafanya hizo sehemu. Tuhakikisha kwamba besides conservation agriculture tutakuwa na kilimo ambacho tunatumia mbolea katika shamba zetu. Pungufu wa chakula nao utaleta magonjwa ya utapiamlo, that is marasmus, kwashiorkor, magonjwa kama hayo. Ningehimiza tu watu wasinunue unga peke yake. Watoto wanakula ama watu wazima wanakula bila ya kumbalance kile chakula. At least hicho chakula kiwe ni chakula ambacho kinaweza kusaidia mwili. Kurumiriro ataramu aya ni maikitie ritana kuri thirikari ya kaunti na thirikari nene kwambika mitaratara iria guteithiriria arimi kuhota kuhanda mahinda-ini me mothe niguo gutigirira kwina irio cia kuigana hari kugacirithia tabarira cia waki wa ndemu iria irigethaga mai na gucoka kuhuthika urimi-ini mahinda-ini mari mothe. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.